Fáilte go chéine an sa gurí clúnó is gur Cluiche Ceannais Sraith Lidl McCartan Roinn cethir áit gofuil an lú agus Leitrim le chéile. Bhí anna ihe gine réir a barc a chrócaigh agus leanan an action raig an sa I glúnóis tróna in Eois. An dá iran sa a tuairtaigh le chéile a ríist im líana. De bhuaileidir le chéile an tríú lás fé mí bhealtaine ach bhí an lábhan uachtar ag Leitrim an lá áire san. Snóid a fuiran an lú. Ní réon aistú fuiran Wayne Freeman. Una Pearson aha sa bhaid. Osa a cóir siúd amach mar lán cholí ná séir a Quinn. Shannon McCartan capt na fáinna gihar a sé agus a lára hort bert va Leidir. Áine brín cabhíh hocht agus animróir in ihar an nae níomh Rice. Chns na tosathe an son. Ífar Russell a cabh ihre des an príomh nescra an príomh imróir ná Kate Flood a cabh ihre haine. Níorh Kate fáil nar dimmer an dá iran so Rebecca Cardo agus san taobh stig a ríist bert anna ghain séireach. Laura Collins a cabh ihre 30 agus in ansaí ihre 40 Lauren Boyle spesi de bra go mór ortha sin. Leitrim an son ha tíhín de aistrithe dinta ag fuireann Hugh Donnelly. Ha Michelle Monaghan sa bhaid os a cóir siúd amach snéad taig agus san an aistú líne le chúl. Ha Charlene Tyrrell cabh ihre 60 We stigan out Heslin Quinn agus an capt an taobh lei sin Claire Owens. A ríiste lára hort níl Vivian Egan tosnú an anadí sin ha ihar a fithe Eilish Cornian is stig an na háit siúd. Na tosathe áit go bhfuil daint séireach. Ihar a héine Michelle Guckian ag immert nú táilta fad. Héan na hochtas goráid sin ar dimmer an dá iran sa hir an son a mí bealtaine agus an aistú eile ná goil ihar a 80 Brona O'Rourke cabh ihar 80 is stig an áit Alva Clancy. Scoráil sí seo Brona dó héan sa chluithe le Ceannais a bhuadar limnach roinn seachtnaí hin. As an dá iran inis ag leirlin na chéile agus Leitrim van der Get mór as lú an lá son ar dimréidir I chéile an tríú lás fé de bhealtaine. Son dimig Leitrim agus de bhuadar duide éintrame agus limnach sa chluithe le Ceannais. An lú mar derm bainach getastah a gine an lú achas son car de gine éintram 3 sé de gine duide agus 3 de sa chluithe le Ceannais a gine I bhaile. Agus tá siad súil go mór go naróig le tróna neamh an búáilt Leitrim is charóg sé beidir goil Kate Flood th náis leo. An dá inis a propáil agus a ggóilbhú a mid nachmór olah le dulasa agus is anna lá caide é seo I muoineach an tróna in neamh. Ní pogaíthe amó an ort a sé meribh ha brochal ann as an ghrian a tainmh. Ní léon leiscéalacha an neamh. Agus ha sé desan slú eiscin te stig gan áras ráché duine goil cadacha tachtasteach agus níis seasamíd fad dárán na bhíon. Inis mar se a bheith a taction mid is súil go mór leis an chluithe áirithe seo. An lú agus Leitrim a 2010 a bhí Leitrim sa chluithe Ceannais go deireadh agus tíomh bliana hin bhí lú sa chluithe Ceannais sa ach de chaileidir a gcuine cill bhantáin. Leitrim mar a bhí sa rá 2010 go módar an chluithe sa de bhúdar limnach an lá áirithe son. Agus lú be siad a súil le beidir an corna ardach den chéad bauta tróna in neamh. Na fórne na focail dearnach a rácha lena chéile agus inis mid is súil go mór leis a chluithe áirithe sa gort caide a fecha nú táilta fáil an nos gacha aon gort caide mór himpeall na tíre ó láthair na huaire tugach an airidóibh nuair an ára bhéin chead a bheith gimmart ortha
agus is pleáiles na daoine bhína tuairtear das na gcuirtain ar nachfuil daoine gimartéar ans go féile an éire ceartsan a thuirta chomá. Bhí sa rágra bhana ihe réir a barc a chrócaigh gan áir sa Cluiche Ceannais Roinn ceathair níos agus beag an Cluiche Ceannais Roinn trí siúl ar sport TG ceart níos déanaí ní an Cluiche chomá. Réiteoir Tránó nach marach nucmhar ná le réin ó Sullivan. Agus midir fad fnacht sa feitheamh tá sa níos mar se Leitrim a gimmert mar chéintimh ó chlé go deas agus an Louth a gimmert ó deas go clé. Héiles Cornian tas nó lá a chuirt í héananas áine Heslin. Agus na baidóirí tógann chuid am amach deas sa bhaide a chamid Olaf le mecht an sa inis agus anna scráil dinta ag an Louth sa trí chluiche deireadh. De gíon de bhaidí aimse go nis caite an áide go réiteoir buite go deas. Na gáine Breen kickáilta go deas ceol scór. Tá tosaí an Raim ar an gaiidan son ag Laura Collins. An imnóirí sin doran úsáid go deas Ciceanna Rice a ríist ha si dain téireach. Tuairt fé scór crain díireach. Ach an count an mithe ar yes is ar chlé. Ach tús bhreá ón Louth de bhúdar an chahabh an áide. As Grime bha ar an gaiidecha. Ní le an gá léon lainí Tránó na neamh ar réanos. Kick scuite se búte gríon im nóir mí cheart céit le dhéachar sin mar pás ag flood. Tá deis ar an báid agus a dhéimse go gileoit ar fad an son ag an Louth de luas na báidí ha aimse go sna chluí go ddísa ach an pás úntach ó céit flood. Agus é báite san angach go slachfar agus níhé sin an tús a bhí a tastáil ó Leitrim agus céit flood ha si hódain téireach. Bhí si na dúiseach pasáta go hálan isteach. Agus nar bhaig lár an báil sin go híomhann ar fad isteach sa bhaide. Ciceanna Louth mecht ar an únsaí a ríist. Caite siar. Pas láimhe deas im nóir eile ar fáil ach tuair fin na buinte sin Ionad Breen. Héana héan mar se ag an Louth agus Naomh go le mithe. An hús ar fad. Dan Louth rá únsaí, trí únsaí rá scóir de mí chéag deis ar mú ach sin níos fearr inis. Daig le an kick amach sa bhuachint ach me siad ná an náide na Páirce. Cóimid fleá. Falla dearagos a gcuid amach. Immert bha chun Louth a ríist buite neas an son ag Claire Nolan. Ach kick sé ar géilte agus Leitrim tógant a chuid ama. Ciara Nolan bhí an gan áras cá bhíhar seacht an Louth. Imráir sa bhreis hir ag an Louth. Agus frist de Sarah Quinn agus begur Leitrim bheith na dúiseacht a son. Ní féile bheith kicáid caid scuilte isteach mar sin agus a Breen allorg. Fight ag Breen. Den ar chuine ha Leitrim marcáid an lína lántasaí. Buite an go deas. Ag captain na fáinne Claire Owens Claire á númpar sús na Páirce. Ach, pas scuilte. Ní raibh Elise Brún an glorug agus nis an Louth a ríist tá chuin cín iad cumpárdach seo hí an timróir dain téireach flood pasáilta go deasacha. Marcáil scuilte hanas go flood timróir sacr bhaithí flood chomá. Ciceanna Nolan, Ciara. Pasáilta go deas a cosíocht álan ar fad. Seo hí Rice imisteach ar máide ha baide bhain aimse go dtí sa tarna bhaide. Íochar sin mar críoch ó níomh Rice agus ha slad agus scrus a dhéanamh ag go bertlár na Páirce Breen agus Rice go dtí sa chluiche dó a héan aimsethe ag an Louth agus níl ceirint nómad imrethe fósa goin an sa na Cluiche. Ní ráid buiteanais ag Leitrim, ní léon descarála tréis bheith chu go fáil cai siad socrú isteach sa chluiche go tappaig. Nó beag an rás rite sa ché cúpla nómad caid kicáilta isteach a chu ríist. Neart imróirí i ngansaí dearg hir an son
ag seo chuoin a rístiad. Feite ag Brian. An Louth a bogan na caidige dasús na Páirce. Seo chuoin Ciarán Nolan a ríist. Imreoir sa bhreis here ag Louth Bautasa. Ach buite Gadas ag Royce. Pascailte. Nis deis ag Leitrim mecht ar an únsaí. Bert sa bhreis here ag an Louth áfach. Dinta Gadas acu. Machan tosig. Ach ríist an Louth cosin de bheith ar siúlacha. Nis sin caid bra isteach. Buite Stig. Agus nis siochi Guckian. Si seo an imreoir dain séireach. Passáilta Gadas go deis ar Boyden sa tá. Ní féile graimach maidir ní roid. An chaid camatas nimmert. Ach is imreoir an Louth ducha gomach. Leis a gaid. An Louth socrú sias in ish. Passáilta Rebecca Carr. Ag seo chuoin Michelle McMahon mecht ar an únsaí. Búilte isteach sa chuoine anna fas. Rice. Boyd a bhain aimsicha gadíise ag ghíre Louth. Ó Maguire. Mary Alice. Agus kicks air. Brunta. Cé gur airig le Rice i chiáil hairse just ná agus há tosathe an Louth ag imar go hanamh ar fad. Agus cúig nómant imethe sa chluthe Cudísa. Agus sí Rice hénig atá chun tuairt féin kicks air. Agus há Baidir Leitrim Michelle man an bailthe go má. 3 scór géilte chu. Rice. Éilín chéirí seo. Beirte in roid a chasa haris just ná. Dinta Gadasacha agus a chaisianam cide. Níor dhéon marse héan heimse ag Rice dó. Heimse ag an Louth. A chaid cicáil amach go tapig. Buite Gadas. Cornian. Caisí stoppa Tráchtaireacht Guen in na Tráchta. Ní léine glúiseach, ní léine boga. Scill das an neis. Cornian. Isteach ísel. Cosin bheith ó nimór an Louth buite. Ag Leo Fox a Gadas Louth ó Quinn. A sí fós dún bhisteach ar máide. Bíon tá le thug sin solo. Guckian. Haneis. Chasna. Gúmpar na caid na capt na fórne Owens. Nas go Guckian passáilta chun cínica sin scill das ó Laura ó Dowd ach ní féad le ní roid bhóchaint an neis cé bhí nach McCartan a bucha suas. Agus nis deis ag an Louth a laoní ní chara se smacht maidir ní roid agus kicks air de Leitrim agus chun bheith McCartan live. Bhí sé sin a tastáil watha agus deis scorála áilt agus beidir brúch suas ar an Louth. Michelle Guckian. Mar bhí rá hen hocht a gin an Louth scráidí hena sé gunna limna sa chléir le cheannis. An imráí seo sé súr úntach imrethe agus tá scóraimse cé pointe de Leitrim. Dó géiltecha ach néan fointe bháinis ag Leitrim agus a Guckian agus bheith fasúil go socrách sé sin síos steach sa chluhin siad. 8 nómad imrethe 22 27 dearn an clogan sohanis. Kick amach ag Pearson. Buite na sé ag Leitrim a sin go maithis. Kick amach buite a sé go Dowd. Ca begur bogan níos tapúla. Seo chuin Tyrrell. Ní léon cabhracha, begur mach siar agus an réitóir rága. Num go céimena. Agus chifa an cosin bhá an Louth an son. Chuir ar anna bhrúar ó Dowd. Ní bheith not eile meachtacha. Pas dasach ní bheith bharcáil le dearbh an son ar churbe. Rebecca Carr agus caig Leitrim bheith níos town ar a chéile Páirc. Seo chuoin. Michelle McMahon. Machsús na Páirce. Isteach sa chuoine. Anna bharcáil ach ní éitach sí graimach maidir ar ní roid. Nis an Louth mecht ar an únsúir is an luasa. Ach buite náis cos an bhair deire ag níos Leitrim. Deisicha a chaid a bhoga go tapig. Buite Gadas I Joe. Roisin McHugh. Ach, a sé tógan ró bháildóibh.
Nun sí sa dhéanamh is imnóirí chorchan tosig mar ha falla dearg here an son ag an Louth agus muna féile Leitrim níos imnóirí chorchan tosig jo siad anna iachara brise tríd an falla sa nish ha spás os a coireach I go dowd han luas a ce fós amach in si gidíal fad si fós maisteach ilin héir pontú sáitige anna scór fad son a go dowd agus níos fear ó Leitrim as ca siad cín tú in roirí nó ó dowd agus Guckian áilt an gaid chom minic is gur féidir leo mar han luas agus an scilecha den ómant immer hansa fihan ómant a glog anna chiicamach fad é sin ó fiersan agus fiach an spáis fad tós cóir brín puinte bháinnig brín hana féin Diimisteach pasáta go Joe Rice hen ag Rice an baid eile iachar sin Sí hín de bhaidí ag an Louth agus haidí gearra tríd cosint Leitrim agus cégur Leitrim treis dim go díal teachta neis sa chluthe begartha súil níos géireach mad brín agus Rice is de hána sé sin fad ón chiicamach úntach ó fiersan agus Rice dó a héan scoráta ag Rice hana féin sa chluthe agus se chuoine rístiad Fight ag Leitrim Fiach an marcáil bha Fox a gíri Louth ó McCartan Cicálta a fud na talún Piucha suas tá ag Roisin McHugh Roisin I gíri Louth ó Emer Murray san dinta ce cúpla prab agus níor caiilte a ríiste agus fiachar sin Tá cosint Leitrim nó táilta agus Ciceanna don Louth bhí sé de cheart ag an bheirt tuairt fé an gaid an réitóir dolisteach a cainte le den éigent is nadidir catá na fierce na léinte bánach an ráile nadidir vacadar a éigent nadidir gansaí a Páirc nis na dimran dá iansa in bealtaine carta buí is carta dearg ag an Louth sa chluthe áirithe son Cad an éirigh Lorraine Sullivan céchuige a si dul a cainte cic séirsteach bruntaige nadidir né gur sáig McCartan Guckian sa rán nuair éigean mar sin nach rís níos seans ag Leitrim is Guckian a tarna puinte áid sa chluthe agus sin díreach cata dintacha mar sé trí faointe ag Leitrim 3-2 ag an Louth Ochtag nómad lenimert sa chéad le Pearson scuilt an bout sa anna chiicamach an bout a deirg a cha sé fight in ag Heslin Níos fear ó Leitrim haid héna briseisteach deisir scór puinte eile aimsiú agus an bheirt dinta go anna scóirí sin fad agus rís mas féile Leitrim an sar chaidsa an nimmert níos fuide Lena siad ar haimsiú na scór na sean na baidí tréis an íomháilíon of Gonáras ach fós hénig a rís cic amach buite ag an Louth steach sa chuoine buite go deas Caithfidh Peil a bheith cuaramach Cadéile deas steach sa chuoine an Roim ar an gaid bhí seo Rice a rís a Gonáras fiachare a titan si Nis, ní chawr go fáilínacha, cawr fight ó Nolan. Im mór séir yes, mai chin siad í fighte ag Denise McKenna. Is an chéadbáut a gwyl Leitrim tre stop a chuir le glúiseacht chun tosig an Louth ach fiachar sin fós féile an tim mór séir aimsiú pasáta go Rice. Dó a héan ag Rice go dísa a sé fighte ag Laura Collins agus Collins ar yes. Agus nis na himróí meachta gur sosiske agus cad é mar chéad cuid do chluthe feicithe Guen. Ní raibh ein chluthe, ní raibh nómad imthe agus dairg le
an Lou boide aimsú Craindíireach le Boil agus an son Breen le Puinte an son Rice le boide eile, Rice le Puinte eile agus an chéadún sa eile grabh Rice dairg le boide eile aimsú de hénig agus cuma annach aintséireach an Lewis níd Puint fecinn ó céad flood go fáilín mar na raibhar he Puine dhéanamh go náir si a chrochaigh an chéad boide le pass even ní déon kick amach a bhuachaint ach an Lou I gimmert mar an cosint únta chutha níle tuair faic fris de Leitrim ach a Leitrim fecinn chumá éonar go bhain ó dawd nó Guckian an díróid ha daintéir baint leo ach a anaíachar brise tríd lína cosanta an Lou mar nar aintsid an gaid bert trúr cahar mór himpeall ortha agus níl an cabhar a tacht tapig a róhin. Rud go luil duineh cuasaí dacardóibh mar se an breanaí isce ólta beag spallar ghaoine neamh go náras. Is an brochal a mohan son ar an ngort caide. Kick amach a bheith ann de Leitrim. As I'm cínte Hugh Donnelly tréis cúpla rud a ráil ó heh rát ibre ordú bheith níos town leis an marcáil. Feirir an ngort mar hálar an huair in mar sa bhreis hir ag an Lou seasadíorcha scóir de Michelle Guckian mar sé chearcmach imróir ar fáil an gic amach agus é tucad an timróir mí cheart. Sí seo Boil Dine bhisteach lena gitóg an pulla buailte Tá dearg le Leitrim an son mar bhí le hanske dul isteach fiú an beidir boid aimsú ach ní hé sin cad bhí wite ó heh Leitrim da níg an sos isceach níos se chuin ar an únsaí iad a ríist. Agus bheith gachbáut ó caiisiid stoppa is tachta neis de bhar an chosint úntach ar siúla gimróirí an Lou agus níos se chuoiní seohí Tyrrell I ggéar barn aimsú aimseice agus carcoise bainte de siúd sé himpist agus bhí thar Guckian ag sudar amach chun na kicks ar hógan go tapig ach ní léine lorg. Tá sí an tuairt féin na scór hain 15 nómad imirthe an sa. Guckian isteach sa chuoine kickáta go deasaice buaite go maith ag McHugh a McHugh ó scór an boide haneis go Guckian pasáta go deas amach agus a sí sin mithe ar sé trás ná ar sa an muir cúil agus sin den is táchtaí agus is tólam go bhí Elsie Breen is tólam scóir sin dachar cuid na gansa sa aimsú ní iver a hochtéag sí sin brona ó Rourke mar derm dachar leis sin ríon agus an bán an na gansa Leitrim den bhamach cé go díorcha tá ánach an 5 puinte aimse ag Leitrim agus é aimse ag brona ó Rourke. Cairde ag Naomh le machcaí le hama feit haneis ag Leitrim dimsteach pascuilte agus mar ghlachlan a bhuachan go láid inis bhí ar an Lou meachtar an únsaí bogan na caide go tapig feit ag Nolan agus níd cead an gúile úsáid mar sin ar san réitóir Lorraine O'Sullivan ach bheith Leitrim maul inis cheartá bheith ri cho tapis go féile grí an chaidteach an na kicks ar a hógant is gan liganta an Lou an lína cosanta a chur na gceart. Cúpla second eile curtha múcha caideár a tacht an módíireach Níos dit a chéan a tarlú fan gaideard feite ag go dawd puinte bhain go hanna féin sinimsteach ar maid ha ó dawd dain tíirech an na scór fad ag go dawd caiisiad an chaidhuirte sin níos minicí mar han luasacha é Lou ón na céile córic agus a ceir scór níos as a chéile aimsethe ag Leitrim ach siad na boidí a ha géaltecha ha tréis an díbháil íanamh dóibh trídó ag an Lou sé faointe ag Leitrim ha níos mó scór an aimsethe ag Leitrim ach na boidí gan áras ag an Lou agus iad réisteach na chéile an Lou an bása a tóganta chuidama is iad mecht suas na Páirce
Casan Rebecca Carr Hanash. Feite Eoin Breen Oine and Doranu Soy to Gedaske, a Huishanash the Carr, then the Kitog past us. Feite Exbuite Egg Boil, Lauren Boyle, and Kitog Gamake. Come on, the kind of beginning row other bait, Fiha Shin Mar Fast. Ishtach, and the Humpor, the Hera Guide, Shahi Flood. O Father Mach, Pasquilta, Hasha Buite, come at the Stig. Nig Boyle, I guess Hober, Nar of Chancel here, Boyd, Egan Louth, Nish Liatroim, Kashi the shot of Oga, got topic, Machter and Stihun Sea. Kick out the Stach Gadas, Shahin Roshin McHugh, Titna Hideway, Buite Nashike, Kick Sarah Roshin is Toga Tapigi, Shindir Katadintake, Shahuin. And Leitrim Ernun Sea, Reached, Dint Gadas, Egg Fox, on Bindalan. There Cushek Fox, a point of Oinike Homa, Trasna, Heslin. Oine Heslin. A Lorog Fox, a Hasha Buitis, Tifta Harmoida Ray Tor, Trishna Dog Shade. As kick Sarah Machound and Lou. Ochide, Egg Michelle McMahon. Kick out the Gadatske Joe, Kier Nolan, Yvenia Marco. Nolan. So Rish Keho topics on Heitsa Vogeg and Lou. Marcoil Vra Bautason O Mary Alice. Maguire. Shahuin. Leitrim Nish Rish. Makashi the shot of Voga Gotapiga. Dint Gadas. Joe Mary Alice. Mary Alice. Grio Dowd Hasheg and Timor Cart. Beshi Shona on Richiha. Gidi Fox. Leah Fox. The Stoppa. Kehar Fod ha Guckian Tachamachu. Passata Trasna na Páirc Solo, Praba. Heslin ar fád, Shahuin Heslin. Tuair fin na pointe. Praba sí seo dain séach Pearson na fanat. Trasna an builte. Agus Guckian. Níeta sí tachtsteach tapig rohin ach an táid dearag le úna Pearson an Bautason. Nish McLaughlin. Go McMahon. Eilish hand. Cluiche va a Eshkent Nishigun. Da in the gear Machter nun Sea. Ach Bert Sevresh here ag Leitrim. Ach Boyle a Reish. Ach she wochen gachayachid. He called her Stachuhe. Doran Usaite. Chinkeen Gidi. Laura Collins. Collins and Nakla Shadevline. Elinchi. O'Brien. Trasna, Boyle, and Kitoga K. Kalish into his shoot. Nine nummer le macht se la. Agus Corlish out in ish. Stig and Glarn Boyles on the Tachtacher North. Da Leitrim. Agus macht an ort na Roshin McHugh se Stig and Hartjud na on Timroor. Gur amniechlet tas nu mar lán. Hossi Shishin Alva Clancy. Alva Stig and Roshin. Kick serve again. The Boyle. Boyde Aimshe. Ciceanna féin as you're builénig me hair clay agus for real Kickamach the Michelle Monaghan Michelle kick out the road the fight Drashig Boyle Desher voice a yicha shimmer faskadi flood skill in the soccer flood and turn the Tirach daim she Kerricheen the void If Fihedo Nomer the hide August na kick in the machas I kick unto like Monaghan a Boyle in the douchacht August Knockamar skill in the soccer Kate Flood and Son and the Havoile head bouta a her turn the Tirach ni 8 fi a stoppa August Leitrim hide gimmer goma ach ni fade lo stoppa her le body gele August beggar her odagan to yin of Markincher and score Cahardo Le sé
An scór na cén aimse, ach baidí in difriocht. An kick amach buite. Kick sér buite chuma agus sin gomad a chéad floodanish a baid aimse ke a scór aimse ke. Leitrim. Tachan Cín doran úsáid go Guckian. Feitig Michelle. Gomad na caide go das. An chumpór sin pass all in isteach. Sunk úntach sa rám feite ag líor fax beafrist an right over. Agus kick séirsteach beg deise Guckian puinte eile aimsú de hénig. Cháisín aimse ke hanna féin. Or kick an na séire. Ian na chumpór ar a gaid agus chearcmach puinte eile seo an tíú fíntice. Bia nafiseach har sé dras ná. Seach puinte aimse ag Leitrim. Caradó ag an Louth. Anna kick amach ó Fearson. Buite. Ag an Louth. Fiach an spás a fad ha mór himplar Shannon McLaughlin. Go Ciara Nolan. Ciara. Feide. Fiach ke haar fáil. Boil a roist eile. Ha Rice tefistig a lurag. Rice agus Flood ha tefistig. Bert rein séirach. Trasna. Green Devlin. An immert ar fad. Idir. Collins. Idir ghéir I seo. Stach love an boidir. Nis frihun suí the Leitrim. Ca sin na chaitsa bhog a chotapis gur féile suas na Páirc. A sé go daud. Uléin ar fáil suas na Páirc atá. Kickáta go desacha agus sí haris Cuán Clancy ach anna bharcáid ag McLaughlin. Ní thug sí orlach spáis da Clancy agus se Cuinn an Louth ar an únsaí a ríist eile. Breen. Roar de Bhail. Se chun Guckian. Ach se an thimnor breise hir san ag an Louth. Be siad bra sásta sin eiscint. Hanas ag Boil. Doran úsáitige go desacha dro Nolan. Hanas go Boil. Rice a lurag ar yesh. Bistach ar chlé sa chuine feite an na yes ar fad ag Collins agus bhfuil an puinte aimse cé níl ar chlé ach ar ríist annach lúiseach a sin ar fad. Ón Louth. Bert na trúr ar fáil a gcónaí. Ona dí eile taisteach ar an ort da Leitrim. Smacht amach. Brown O'Rourke mehead an ort a puinte bhainike ach stig an na háit na muirin de Venny. Agus a ríist eile fiachar seo an Louth a brewer na kick namach feite ag Rice ha sí seo treis bheith go ma. Passáta Trasna go dain séir ach buite ag Boil. Ha idir mór naca le Boide a puinte. Agus sinní Denise McKenna. Chéad scór ag McKenna. Agus an dain séir gach bouta go déan ní roids na steach ha Boil Boide down. Seach puinte ag Leitrim 4-3 ag an Louth. Kick amach buite go das. Ag Eois. Cornian. Iachan Markáilson. Nútáilta. Nish McMahon. Passáta I John Devline. Kickáilta chéad bouta go dtí Boil ha sí buchan danach chuid caide. Mó díreach Trasna Joe Flood beir sí seo Grimer an Iróid. Har se Guckian. Ní bheith sí sás le hénig leis an tíreacht san. 4-3 le seach buinte. 3 nómant le machgrí le hama. Feite. Ag Tyrrell. Cos céimena agus na rudaí beaga nach bhfuil amachta gart a Leitrim. Agus an Louth a chur brú díomhar ortha gach bouta.
Buite ag McMahon, fight ag Boyle. Pascuilte ó Boyle. Clancy a lorug. Titan siar an gaid ní né, chead sin inamh. Gaffer an áirde. Kick Serstach, Breen. A lorug Boyle. Prabin síisteach a láh a Boyle. Ha Rice imel na Carnoige. Trasna go dro Nolan. Breen. Carr. Hanash go Nolan. Pastain Cheirach a sé níos ag lítanis bug na caiide go tapig dinta. Fighte ag Clancy. Ach tíon lú go má é sin a bhfuilú síos. Fax a lorug titan sí kicks buite ag fax in Ciceanna Saor kicks san a bhchaint. Ní bhéon cheartaice kicks tóca. Pass láimhe. Búilte seach lorug a scóir héin anna faoint fadaí sin. Agus bhí sin éidir cornín an stáil an scoráilí sin. I bhir fithe. Agus anna scoráil áilte go 8 cín de faointí. Ach ar an de bheile an ngort gwn an de máiste dinta ag an Louth gwn na Tighearnach acu. Nómant go le machrí le hama kick amach buite ag Leitrim. Ríist bheith seansaile go beidir scoráil rimis le hama. Iad meachtar an únsaí ó bheith Clancy tuair féin na pointe. Agus a chlé seapas fa second greibh mar cúil tréis ag Cuán. Chur suas síos ar agur an scóir a bhí ann. Ach ar deire en a lábha dúirt Heslin gnim siar chlé. Nómans de second i deire a clog an sa glúnáis Heiledal. Nash go Pearson. Una, dain séarach. Quinn. Mon chulí. An a bhrú curtha ar siúd. McCartan. An a chluhimmer ag McCartan. Fight ag Rebecca Carr a Nashka McCartan. Fiach a duine ar fáil a gcónaí, ha duine a glúiseacht a gcónaí. Fiach ar seo, ní Leitrim chur barvéir ar éineacha, flood. Hanash, grí Rebecca Carr. Trasna, dro Laura Collins, Laura. Tógan te cuidama. Trasna go dro Boyle. Buha sí sin a Tighearnach. McKenna. Stach sa chuine I dro Rice. Dó hen ag Rice sa chluthe. Iachar sin mar scilchan é lú ó Mary Alice. Éilin héir ar fad. Cáid tig go ráid titi síisteach. A lábha imróir Leitrim agus leis sin han bonán séite. Agus cad é mar chéad le fechaguin an sa. A glún nóis. Cara trí ag an lú. Ceiri chin de bhaidí in chéad scór don gluthe ba báide é sin fiú bháin. Nach há Leitrim há tréis tachtan eis. Daig le ceir scór ní go chéile. Ach, begartha rudí cheann ús na cúil. An scóir le hama an sa a glú nóis. Leitrim 8 pointe an lú cahar I 3. Fanna gilén, le mar nasirís leis an tainna le an tamlín beag. Kick scuilte ha sé búte gín im nóir mí ceart céitú le iachar sin mar pás ag flood. Ha de sé an báid agus a dhéimse go gileoit ar fad an son ag an lú. Pas láimhe das im nóir eile ar fáil. Ach tuair fin na buinte sin í áine brín. Héan mar se ag an lú Ciara. Pasáilteach das a cosíocht dálan ar fad. Seo hí Rice imisteach ar máide ha báide bhain aimse go dtí sa tarna bháide. Iachar sin mar críoch. Just ná. Tinta go desacha agus a chaisianam go de. Níor dhéon mar se héan haimse ag Rice dó an imróirí seo. Sé súr úntach imrethe agus tá scór aimse cé pointe de Leitrim. Dó han luasa cé fós amach tá in si go díal ar fad sí fós maisteach ilin héir pontú sáitige an a scór ar fad sanna go dawd.
cord Breen, point of Einig Breen, Hannah Fain. Dimistach pass off to Joe Rice. Hen Egg Rice with Boyd Delicate. Oh, yeah, Shane. She in the Voidee. Rishnish. Chance ag Leitrim is Guckian a tarna point out sa Cluiche. Ag sin Díreach cata dinta Marsha chi fuinte. Stig Heslin. Nís Farrow Leitrim haid héna Brisistach Desher score point to Elim Shoe. Agus an bhart dinta go an score í sin fad. Passalta. Gidas amach agus a si sin mehe. Ar si traus ná sa. An muir cool agus sin in is tachtaí. Drasig Boyle. Desher Voids ar icha sin mar fascadí. Flood Ciceanna Saor flood. Ar an tar na Iarach daimsethe. Cericín the Voidee. Ian chumpórdach ar a gaid agus chearcmach puinte eile seo an tíú fíntice. Bian nafiseach ar si drasnán. The trasna go dain séarach buiteg Boyle. Idim nóir nacile Boyle puinte. Agus sinní Denise McKenna. Pass live. Builte Shatler agus score. Hey, now the fuinte ar fadí sin. Agus bí sin éidir cornian and stuff.
Fáilreis go chéine an sogur an tarna le tá Cluiche Ceannais Roinn cahar de Sraith Lidl Peil Naomh. Cluain na hanimh trééis bheith goin sa glúinóis agus baidí an áiríir ná scéal an Cluiche go dísa mar cínsibh a ceiricín de bhaidí aimsethe ag an lú go dísa. Ceann ó báil chéad nómad san dairg le reis ceannáid, dairg le reis an tarna ceannáid agus an san céad flood leis an ceathrú baide don lú. Thóg se tamil Leitrim taisteach sa Cluiche. 8 nóm de thóg seortha an chéad scór a aimsiú sa Cluiche agus bí Michel Guckian a daimsigh an puinte áirithe. San sa Michel ag mar cumá, tíchín de faointíocha, tíchín ó Ciceanna Saor, a cha se aníacharte éon sort scór an immertart, mar éon ó gaintí a chaid ha bert na trúring ansaí darog mór hímpel irthe. Agus Leitrim, haid ag mar cumá, haid ag aimsiú puintí ach níos is a roiis bí gainín beag maul ag úmpar na caide suas na Páirce agus gan áras ha decrachtaí acha ag stoppa glúiseacht an lú. Nis ha cúpla baide rééis tachtó droch Ciceann amach, a rá baide rééis tachtó an immert ó imróí an lú, ach fós hénig ha deis ag Leitrim. Haid fós a Cluiche, mas féad le hénig cúpla baide a aimsiú. Pein roia ha ann, béidir meach sé taú le Leitrim sa le áirithe seo. Ach neadar in áiríire mar cínsibh, Rair gálan sa mór hímpel is ha an lú moth ar an ngort, tam fnacht le Leitrim tacht amach ar an ngort, ans go féad an túsachar leis an tara le. Chavíle sa de go bhúig Leitrim an coran sa craibh Roinn cahar go deirig, ní teag búte ag an lú riamh. De heilir an Cluiche Ceannais tíomhlí an hin, a gine cíl vantáin, agus bhbhseáile do bhétadís é ardach tróna in neamh. Beg an leach na himmartha gin tróna in neamh chomá, go dtí sa stócha feirir ar an Leitrim bheitha rag be le héadí Éidir Corníon, Michel Guckian, Laura O'Dowd bheitslaíocht ó hebh an lú bheitha caint stócha an dína lechúil ar fad, meach mehan me ghlachlan nólan. Sna tosathe an san, gan áras níomh reis dó héan scaráta, ci sin láran báid tris anchaid caid a bhuachan chomá, mar se neartim róirí agus seansacha leach na himra a bhuachan deach dearchan go mbein rud is tochtaí dó siúd ar fad a láthar na huaire. Ná cín tú go míon an bua ag go fuair an seochuin Leitrim a tacht amach. Be míidir an tús leis an tara le ag an cúpla nómat agus teochan nóma caide os ar gáir amach. 4 le 8 buinte. Seach buinte idir na fáine agus tá seans ag Leitrim fós. A rís baidí Cá siad tuairt fuatha agus cá siad cín siú nach géann siad an bháid eile mar bhí sé róéas go bátaí don lú agus cé raibh an lú moth ar an ngort beidir gá tí nómit le hénig cúpla focail eile bhuatha le ráile na chéile agus níos mi dul le meacht an baideoir an bheirt baideoir sa bháide caithfar an chaid an áide le réon ó Sullivan réiteoir. De bhuaig lú an chahabh an áide sa chéad le agus a sé buaite an níise go san le brín cicáilta isteach a lorug báil has sé trééis cach caide bhuachan go dísa a ní ag léon báutasa níos fearr ó Leitrim amach leo gúmpar na caide na snéad taig an lán chulaí thug siad de Heslin buaite go deas a sé clansaí ha duine taobh le bí sin Corníon bhí sé ceart gan chaid thuairte trasna I dro brín idir an ghéirí seo anna chic agus an puinte aimse anna hús ar fad agus a sí bocach an ag an chaid san na chicáil anna hús leis an tarna le de Leitrim agus bí mór an deimhní scoráil é sin na gcíonn de faointí mar se ag Leitrim. Cmata san imirt de bhfuil ach brín as gil de sacr ó bhrín go McKenna isteach sa chuin dro báid buha sí é seo gas sí na seo citóg duine gan áras im nóir taobh stig seo hí Rice agus ha Rice cho crín tróna sin dó inis ag níomh Rice agus an díomháil ha dhéanamh i céhénig
agus Boyle taobh istigh agus bin freigra das. Daimróirí an Lú níag dóibh an pointe I chéile. Búite Nash ag an Lú. Ní léine chur brú ar an taithe gumpar na caide agus sinní Kate Flood. Irig sé seo don Lú mar hán scilecha an cumpórdacha sé gaid. Fáit ag McLachlan. Agus níos fecha seo imróir ar fáil ar dheis ar chlé tucha dá Boyle céile. Lar an Boyle dor an úsáidece Breen ar fáil. Breen a prabhainn sin chaid ar chlé caitheann si té fíor déadro Boyle an citóg ag Boyle. Caite Hanas. Bhí seo Rice a ríis, níomh Rice dó búlteisteach go dain séireach. Tá deis an chuig bháid Ach cosint bha. Agus amach le Leitrim annach róg ar fád ó Michelle Monaghan í raibh síoch an báid eile chéile. Búite na Gaelish Cornian. Búite dro Clancy. Na lainírthe kick sé búite. Ó Dowd a lurug an luas go Dowd ar yes. Clancy was go tucad an chaideice lurug de bhenny. Ach níor fraip se Hobernach. Bhí lehans ag Fox Bader. Passáilta go deas amach. And Joe McKenna. Devenny ha here and son. Sheer le McKenna. Leis she gick. Coimid Vra. Fight ag Flood. Kate Flood. Pass out to Joe Boyle. Búite kick on the hour slash búite kick. Then the Kittóg. Papalta mach. Nashka Kate Flood. And the vlog there Kate Flood Boyle. Chasna go right. I shake Tim Roar. Carta would she crean and boutsa. Well, it's Dachalava by Dora. Monaghan. Mach. Go Guckian. Nílach. Trúr inganzi Leitrim osa coir mach. Begur níos mó mórí harchantas bhíchar sin bert mór hímpla ar Guckian. Agus í tréis stoppa chuir le na glúiseacht Guckian. Cicáilta go deasacha búite ag Cornian an nach chadaíocht dinta ag Emer Murray. Ach go míad lethachar san roitóir. Cahar a cahar le na buinte chuig nómat immerhan sa tarna le chuig nómat fihead adó Guckian passáilta go deas. Dro Devenny ní féile graim ar an gaiidin céad bouta sé céas titan si kick sers níl sí sásta. Gwen na himróirí a stracha chun talún. Deis sé Guckian mar se ceathrú puinte aimsiú sa chluthe. Lia Fox amach an ort isteach an na háitiúd na bhar na Vivian Egan. Cinn si Ian san an scoileán. Guckian. Cicáilta go deasca ceiricín de faointí de buintin is ag Leitrim cahar a cahar ag an Lú. An níos mó scór na aimsithe ag Leitrim. Ach na boidí san. Una Pearson. Mach fada leis gic amach. Búite go mí drachig imróir Leitrim adóg séite ag Lorraine O'Sullivan. Rebecca Carr adóg le na Kittóg. Búite go deasa dro Kieran Nolan. McKenna. Isteach sa chúine a lorug Rice. Prabhainn sí amach ó lámh Rice. O'Dowd. Ísio, chuntosig lurug Clancy. Ní bhuaigh Clancy an rás áirithe sa. Fíochar seo a chaid cicáit chotapis gur féidir ag imróirí an Lú. Thaiginn siad go gádaibh an chaid a bhog a chótapig is gur féidir leo. Mar, a sé tréis sé brú go díos a dóibh.
Fighte ag McMahon. Le blocálach an chaid Nolan. Go Breen. Boyle á lorug. Breen a chiáil isteach sa chuine. Fighte ag Lauren Boyle. Casan sin as an gitóg san gachbáut a Breen. Puinte bhains le hana féinice. Seo chuin Rebecca Carl an aice tóg. Agus anna fuinte, anna scóir fádan é sin. Gluaite. Ó Car, anna glúiseacht, anna chuimirt. Nish, a sheg. O'Dowd. Stach sa chuin leis a gaid de Venny. Ietach sí an chaid a bhuachint. Agus a rístelle cosantóirí an lú I dina bhana bha. A chaid buitecha. Fighte ag Boyle. Boyle. Scuilte ní te sin tarltha rovinnic don Louth a chluige dísach Breen about san a bheann. O'Dowd. Grí éilis. An gasa sí siar. Ní inig kickáilta isteach go dain séireachce. Pasáilta go dasa Guckian go de Venny isteach ar maide. Agus yes! Anna Hansen son ag de Venny. As nach mór a trúan ar éirí léis sinna aim siú. Mar sin díreach cad a bhí tastáil ó gluthe. Ná báid ó Leitrim. Chaid íirecht díana bhí a harach ar neis isteach. Miále. Kicálta amach ag úna Pearson ach buitir óada thar sé Dave líne. Kicálta isteach ag Breen. Fighte ag Egan. Vivian. Go Clancy. Reward. A bhfuil ní há buite ag Michelle McMahon. Nis Sífa Russell. Ife. Gúsáid a chawer ó McKenna. Nashka Ife. Nashka McKenna. Chun tosig. Grí Rebecca Carr. Cetóg go maitheice. Tóiste go deas. Sechuin. McMahon. An a bhrúach chuir ar siúdig. Agus kick séir don lú. Cruig an son. Agus díana ar nóir Leitrim. An dí taisteach don lú. Agus amach le Laura Collins a stáilm. Se Laura Collins a méid an ghirte ag steach an na háitiúd na hefur a fé hocht Emer Byrne. Siúr leis a gaid. An na luas an sa. Fós machan tosig trasna go McMahon. McMahon. Caitechan tosig níetach. Byrne graimach mad ar ní roid. Deckerde. Naomh me sa tarna le fihe Naomh le macht. Leitrim le Tighe. Clancy kicálta go desca Joe Devenny. Sgil dasa Devenny kicálta Joe Guckian. Pe sé seo dacad a Guckian trúir timplorthe. Ag trúin nach bhfuil siad tréis caid ceartúirt a Guckian os cór an bháide. As sé sé anbhil na Ciceanna Saor agus imirt a muffing ort. A sí annach ein séireacht a bhéadhí an chaide thuirte níos congríd an bháide. McMahon. Buite. Ag Elsie Breen. Nish. Guckian a lorg ar yesh. Sin caian chaid tréis a macht. Fight day Guckian, has sé an Tim Laura cart. Michelle Guckian, Bert Timpler a strakaste, Póca go tapig, Trasna, deis ar boid ag Egan! Ach ar yesh. Ní an puint aim se, puint a bhá Egan, chiapas beidir an éile se sin ar yesh.
Ach a rís mar ví rá caiisi an chaid thuirt a Guckian chum minic is gur féidir le. Pindéag le cahar a cúig. Egan an Boutson. Leis sé buinte go bhistam. Cahar a cúig le héindeag chaid ag líta mar rís, chaid fós a chluthe. Feite ag Elsie Breen. Elsie Brún a cheart am ram leisce Elsie. Mach an ish le McKenna an a chadaíocht inter sin nach an réiteoir rága kick Saortown. Cahar a cúig le héindeag sin 70 scór. 70 pointe cheart am rá. Ag an Louth 1-10. Ag Leitrim 16 pointí idir an dá fórin. Tá bhéach Leitrim báide aim siú agus bin cínte cailís níos. A chaidir bhug go tapig, caiisiad meach tapig. Tá sé búilte dro O'Dowd. Chá pointe ag O'Dowd sa chluthe. Grís ní hí se O'Dowd leis scéal. Sí sin Egan cicáisteach go deasacha I dro Guckian go Devenny. Devenny meach timpeall ag Ghercail. Trasna I dro Clancy. Feite ag Alva. Clancy gear Elu O'Brien, Illier, Caite Tefir, Ionad Rebecca Carr. Agus níos chance ag an Louth, tach an tosig. Builte, dro Cateford, ich na Ciceanna Saor ó Flood. Chócún pórdach I Quinn sa chluthe godísa mar nachhuiil an Louth treis bheith bratharthe. Agus le níomh breise stig agus Larn Boyle ag immert chomh masan. I bháil agus an dún atá sa grúpa céanna leis an Louth sa chraibh chomórtas am líana. An chlár chunta chláir agus fearmannach atá le Leitrim. Onadí treis tachtsteach ar an ort an Louth. Mehéna Emer Murray. Sí leis a gaid go dtíon tonadí a treis tachtsteach sí sin Seoda Matthews. Seoda. Chaid an eisice. McMahon. Immert va, co-immert. Das ó imróí an Louth. Sí seo Emer Byrne. Emer, tit na chaidwathe. Nis Leitrim bheith gach caiisi tasnú ag rich an tosig an an bheith seasta sa paiste céanna. Gúmpar na chaide go masús na Páirc is sí seo Carla. Trasna dro Devenny ach níor freab an chaide garta Devenny. An a bhathó Seoda. Grí McLachlan. Nis Kate Flood has spás os a cóir amach. Ich an Louth ag Flood a sí chód ein teach agus Snéad taig is seasamh an bhód. Agus an réiteoir agus sin kick Saorda taig. Agus bí seo an sosisce. Seastáilim. Mar se 5-10 immertha, 5-10 le meacht. 4-5 ag an Louth. 1-10 de fointí ag Leitrim. Agus a ríist. I'm brean dá rá ach báidí. Dá mar rud ag a bhéach Leitrim báide nó ró a aimsiú ha anna hansacha. 70 pointe ha ag an Louth, 1-10 ha ag Leitrim. An us táchtaí de Leitrim sa lesa ná nach léim báide géalte a có. Buile marfach cínte bhechan son da dá lách sé dóibhnis ha misnechacha. Ha ag immert le begáin níos mó munína na mar bhíocha sa chéad le. Ach march nucmar mas féile an chaidthirt a Guckian níos minicí tarlíonn rudí maithe. Agus sin an dúchláán tá os a gáir amach inis sa chuaig 9-10 dearnach an sa don gluthe. An brean isce déirigh nas na himróirí sa inis. 5-10 le meacht mar se. Ceocha éireann a bheith go gáardach. Churann roinne cahar de Sraith Lidl Pennaman. I bíad Leitrim háchanna bhuachant an tarna bhauta bauta déirigh 2010 nó bíad an Louth háchanna áras an chéad bhauta. Kick Saortown.
the Leitrim. Owens macht a Joe Devaney Hanash the captain the foreign and Kitog outside to get Laura Guckian macht an arge with a loss of Kenny didn't go mat like Eilish hand Joe McMahon Shachuin show the Matthews pass off to Joe Carr Buite go friste Carr hangs nish Shachuin Emer burn Emer she top big pass off to Stasachuine and Joe Boyle Cassie she show Nasher Hito Garenos Yachar Shin Emer father fnacht the machter clay Jimmy Shear yes and the Cliste O Boyle taking him Shear clay Hikshiguma nor Happy Kayla Cora Gasach Shinash in Ciceanna Boyd ag Boyle and head score Sachluhe she fog on the cadet it drove Denise McKenna Bwyl tig y dasike chod she casta numma ke Neil Narda she brat ban on the score fad and she know McKenna she raw point in this Sachluhe like Denise McKenna Cara Shea Egan Louth kick him off Buite a reach to cut Cheeking Deg the Naomh le macht and so Glúnois McMahon Trasna Joe Eilish hand go Boyle go Carr fight it ag McKenna Trevle didn't gras des point aimse tá an a score father shin agus reach ke ho frisch to hasha dive Garrett Treed agus Brisha Treed Puintelle Don Lou kick him off Buite ag Leitrim Id macht nun see didn't go dasaka Fós macht Cassin she's Nash Stasachuine Buitig Devaney gear retrieve her fads didn't go mahig Devaney on there immer twihe Cara Schacht le hain deag Ilin the gear o Guckian agus Ilin the gear on the Guckian Point elle I'm sure go snasta ike Dóieg le Cara Schacht Ní féile Leitrim an barnasa a rúna a churbe an íireacht a dhéanamhacha Seachcín the fointí fós idir na fórne Buite ag Breen fight ag McMahon McLaughlin tógan to Cuidama Trasna go oine Breen oine Stasachuine a Lorug Boyle Prabin she gadasa Joe Boyle fiachrathe dimstachan cos clay Catachan Keenach Niatach she an spiruch go vaintamach Coimer Jassa in Rory Leitrim she show Elsie Brune Nash Crí Tyrrell But Nash Kate Flood fiachar skillna ag Flood raig she hénig Eachan neartas an luas nach Leacht agus ní an rá eile ná ein Kate Flood an chaid ach stop a chur lé agus gur seastan éigent ar broig ach mi chumpór éigent baintach lena routine clay San clog stoppathe an so
A Cluiche dead that the night there shot. Guckian a tone to Chidama. Deshika. In Hain Hokru, August. Brennishka elevated ver Konu. An oil, I'm sure reached. Come here, good flood Carcalior. August in any mark oil, Mahasimu and kicks her home, the topics they heard Nashte. Stach. Joe Rice. Butte. Igniev Rice, Niev. August. Niakan Ray Torah. Hit him more on Lou. Agus Nish. Leitrim. Machon Tusig. Fighte. Cornian. Trasna Gio O'Dowd. Tamil father le Tassa Kalesh guide. Agus charge mar Vessa Hishfell Agus. The hit him more on Lou. John Dolav Agus Sumuchi Carcalior. And Clug stop her reach and so Deshach there go a Clug. Agus navigate a shinte. Now there be flooded town the reached. On the Yellow Tashdach, the Leitrim. Iverdoya gemacht an Archie and Elsie Brun. And Stachen hot shoot na Shaylin Ward. Agus Rebecca Carcalior, Pishin vi Shinte. McKenna, leis sé gic Saor. Buite Gadas, ag Nolan. Kieran Nolan. Ag Rice, Niamh Rice, stopping she Harish Agulin. Lorug Boyle, Boiler, Kitog, Boyd, is he had Nomat. Puinte. And Fehu Nomat. Leitrim. Bogan na Caide Suas an Ghort. A fiachar sin a rééis cosint an chéad sco. Ag an Lou. Pascuite Lurg Byrne. Ní roiid taspánta. Deveni fnacht ar gaid ní féidir. Fnacht ar an gaid catú ruth na dro. Immer bha ó Immer Byrne. Fiachar an Lou a rééis. Bert nú trúr ar fáil a gcónaí agus a chaid. Boca go tapig ní léon fáid aimse sa táin le go fáilge. Flood. Trasna go Boyle. Puinte diach aimse. Ceach beher chlé. Oh, gus. Ní mó nasás a bheisiad leis sin is stáilm. Cara hocht. Le dóiag. Nain ámant. Le mechtan sa glúnóis as an réitor. Níchi sás le cá bhfuil in kick amach sa. Ach chigáilio. Cafra chigáilio an lár. Hops here. Och nómant le mecht. Michelle Monaghan. Chigáilta fadaice. Buite go Dowd níl. Buite. Ag an tonadí. Dinta Gadas. Ag Vivian Egan. Cáirice ó Shaylin Ward. Trastan na Páirc leis a gaid. Ian Tighe atá Saor sin Cornian. Stach a lura Guckian. Stach an na Bullock. Ha sé cén na Backlain. Fiach ar na dtíine stracha ast. Paula builte. Agus Nish. Guckian. Bhí dtíine stracha ast é titim withe. Agus a bert sínta taobh stig in Nish. Agus níorh an réitor ag immert an fantáis nu éon rud. Scuichi le cuasaí. Agus Guckian. Mia Cartley. Bun a fulla builtice agus son. Gortíach bert an son han clog stop a rééis de Guen an sa Cluiche. Seacht chuige sé I déir a clog. As a rééis stop a eile. Agus de bhar gut siad stig Ciceanna Saor hamid stoppas réitor cíntu go gachar Carcalior. Ag leabhart le cans na muir cúil nor hála éon ó Cluicheach. Níachas a fá Cluicheach just tanóis beag sin na méid.
Ach, Tighearnach brunta an réit óir. Iach ar sin. Is camerán nach digga me sin ar chorbe. Maar hí an immert mitheraig, stop sí an immert de bhar gribh bert gortathe. Ní chorá leis an muir cúil ha Tighearnach bruntacha. Agus ní sé go díal í bheith leirta an muir cúil agus go féidir an muir cúil leirt le ach. Níacha rud mar sin le tamalaí an caime rá. Agus an báide, ha mé trééis bheith caint fé báidí agus raibh báide tá stáil ó Leitrim, ha deis an isicha, cahar a hocht le dóhéag. Och cín de faointí idir na fórne. Ceir a bháide sin dóhéag agus a hocht sin a fithe. Dóhéag le fithe. Deis ar a máide. Deis ag Leitrim. Una Pearson leimt an order mar bhí Bruce Grobbler na blianta hen. Clancy lenne kitá go híhan ar fád anna chií sin. Ó Clancy agus in isis. Cad é mar chríoch againn sé nómad chuig a second le mecht héana dóhéag le cahar a hocht. Cúig faoint in isis ha idir na fórne ó bhfuil báide eile I Leitrim. An bhfuil se únta. Censor fragrah ag an luar chórsaí Pearson amach fada ach sé buite ag Sheilin Ward, Sheilin. Go divenni, dinta go maith ó hána sí isteach. Hanas go divenni. Consumar hán misnach is an muín ag an lú. Feite ag Mary Alice. Go ó dair an réit dóirá go man sin nómach a gaid nadar. Miáile is nis an lú ag muiliú rudaí mar. Peil na man hán clogós de háir. Agus is macha go deir an clog bhfuil sé nómach Guan le meachtan sa chluthe. A úmpú go ma suas na Páirce. Caid ísal trasna. Ach buite hanas. Ag Leitrim. Ha divenni sair ní léine a marcáil. Ach neach gansa he darag mór hímplarthe. Annach a dible dinfacha ma sí gur a scór aim siún so ilan va. Aim sé cé tuirfe na point. Sin go híhan ar fad. Ó divenni. Héanna 30 le cahar a hocht. 16 de faointí. Ag Leitrim fithe. Ag an lú. Agus in isis ha cluthe le deir a Guen. Tar na faointe ag divenni. Pearson leis go gomach. Cúig nómad 10 second le mecht. Feite ag Show the Matthews. Fiach an Louth bhreá an so. Nachsus na Páirce McMahon. Caiteach an cína Joe Breen. Tar na scórsa chláimse an eisce níomh Rice bí seo leach a chéad le dóhéan ag Rice a chéad le builte go háda go puinte ag Rice dó a 3 inis aimse ag níomh Rice do máiste dintacha sin rithe cluthe ar fad agus bin scór Ciannúnach 16 de faointí ag Leitrim fihéan ag an lú chailís dinta réitor gíre go dógfaí an chic ón spotta ceart agus ní chás Leitrim dá dhéanamh an clog fós meachtan sa ní sé stoppa feite ag Clancy siar leis a gic Nashke Clancy, Alva Clancy, Cadanin leis a gait sa builte isteach imana canog dro Guckian. She him right builte ag Guckian. She da stark agus ball na haváil ar Guckian. Agus kick da a cuig méidir agus déadfa Tighearnach a huairt an son. Bert a strachasta in os imróí rugby a chur stop le Guckian. Mar tuigann siad go bhain tain slí chun stop a chur lé ná é sin an dhéanamh agus míá le Guckian. Ní chásta Leitrim bhain níos tapúla. Agus ní raibh mór an lú fada a róhain an gic agus ríist caig Leitrim bhain níos tapúla 3 nómad 5 second déag le mecht.
Guckian chuna kick a hógant. Tóca go deasacha. Deveni dalamh buite ag an Louth. Nis, trí nómad le meacht. An númpra go deas, McMahon an chlé immerthacha. Mar lechúlaí. Fight ag flood chó cúmpárdach ar a gaid. Chasna, agus anna bhlocáil dinta Rebecca Carr. Fight ag Carr rítar an Tighearnach an táile. Chánom go le meacht é búilteach a dro Boyle. Sé buite ríiste ce bhfuil tá. An gas siar chléidinig. Iachar sin mar fas. Isteach. Agus níomh ráis hóbar na raibh sí iste. Machlin rís beg lech na himra go nach fanmid beidir. Cúpla nómad eile. Fight ag Shailin Ward. Chánom le meacht. Ha mí rúil ta tastáil in ish. Ó Leitrim, ha rá bhaid ó ha. Ha rá nómad gan rá bhaid san aim siúach ní dáilim. Gur rá ná mé sin dáibh. McKenna anna chlichte, anna chialvar ó McKenna. Nish. Sechuin McMahon anna bha, an immert. Ó Michelle McMahon. Pascuit áfach. Deveni, nish. Las go tucad an gaid. Har sé Guckian. Piucha suasacha. Iachan stracha. Ashi dinver stach mar bach. En cos clé ags an puinte ag Guckian. Agus. An tá darag leis an Louth. Hen na cahar deag ag Leitrim. Cahar an ai ag an Louth. Ona the yelle. A Tráchtaireacht an ngort. An clog stoppa. An Heslin mithe the ngort. The Leitrim. Nómad is 80 second le meacht an sa chuthe i glúan Eois. Ciucha den dáirean. Na beg a gárdach an curran. Dín meach. Go bíad an Louth a bheith am má bhúintí den cic amachsach níor bhuaig. Bhuilean míúilt i Leitrim. Rábháide in nómad. An féad leo é sinna dhéanamh. An féad leo é bhainteach Deveni. Amach tríd. Nimmer to Deveni. Fós amach Deveni. Nimseach ar máide. Anna hamáil ó Fierson. Agus Deirhin. Leis an sábháil son ó Fierson. Go méid an bua ag an Louth. Anna rúthar ar fad ó Deveni. Níach aine stoppach ar lé. Haide gútamáil timp leis a gaid. Teach an second der an clog. An sa imróí an Louth nach leis an banán. An glose siad. Búilte suas. Fighte. Ag McKenna. Go burn. Imróir ar yesh. Cuán sí na caide. A becht ar fáil ar yesh. Ach sí meachta Joan Dave Líne. Agus kick sé ar géilte ag an Louth. Ach ní dáilm go le róthaí ná a fáca. Kicálta isteach. Fight ag céileach Guckian. Har sé a có dimseach ar máideach ar chlé. Agus ar fóríl. Agus a bíd an Louth a bheith ag céiliúra. Siad go dain is am chluthe buite ag an Louth scór. Úntach aimse go cahar an éis na baidí is se an difriocht sa chluthe áire sa haide céiliúra. Haid bra sásta as ní chéad bouta riamh han Louth tréis Roinn a cahar a bhuachant as is siad súd agus Ciceanna McCartan a beg ag ordach an choran. An scóir déirigh an sa Cluain Eois. Leitrim hen a cahar déag an Louth cahar an é. Cadé mar haspántas agus é aniachar leach na himra a ranú tróna taspántas úntach ó lehéadí úna Pearson sa bháide. Capt na fórne Ciceanna McCartan. Lechúlathe Nolan agus McMahon agus na tosathe son. Lauren Boyle, nar bhúg sí gach caid I cicáilach isteach chutha. Anna chomhraigh ó lehéadí Carr agus McKenna agus Kate Flood. Ach ní léon rá eile a gcóir leach na himra ach an im timróir I ngeansaí ihre an é agus sí sin níomh Rice. Dó trí is goráil níomh Rice tróna agus I chéad le nar bhí rá le bhí sí cinúnach dó a héan sa chéad rá nám déag don chlutha ní éach Leitrim stoppa chur lé agus ná rire
na báidí son Tighe den ómad a chintig go bíad an lú a bheith ag ordach an choran. Agus níomh reis lech an himre go thomláin tiltice le dó a trí agus níos fearr na riad an lú ná ní ráidir a bra céad flood an nachar. Bhí sin an díú ar a Cluain, bhí sin an rudí beaga a dhéanamh gceart agus dimar go chéine in níochsan go nútáilt ar fad. Nach chuite go díaliad éiscint ag céiliúra agus bainach get asta mar dúras nar a chaildar ar an tríú lás féad a bhí bealtaine go dtí Leitrim ar an sa ché Cluiche ach an níag son ceir bháide gona Aintrim, trí bháide gona Tighe, trí bháide gona Íomháile agus a rís tránón na neamh ceir bháide eile a sé go díal le feiscint in céiliúra agus go háir sa bhbliain ha tééis bheann na daoine ar fada go baile le tamlíns tachta neis le chéile tréáil agus nach chuite é rás ghfuil seansan is acu an corn a bheith acu agus rud éigent bheith acu as gachar tá baint amach acu. Leitrim dímá an áras ach anna sé súr trééis bheith acu go dtí Tá buit go ar an lú ar Tighe ar Aintrim agus ar limnach sa Cluiche le Ceannais agus túair siad aigen is ar an gréibh lán do bhaín bheith fásúil leis. Cláir agus fearmannach gan áras a háileo son sa créibh chomórtas ach begar a smaoineh fiúin in neamh fiochan scaráil go bhúrdar héan a cethir déag sin anna scaráil agus bíad na báidí an difriocht is ní éitadí stop a chur le glúiseacht imróirí an lú sa chéad le agus bíní an difriocht. Tá muid fnacht le capt na fáinne meach suas agus an cornáilt agus sí sin leach na himre níomh reis ag fáilt a gradam agus é tílte ché 2-3 a Cluiche Ceannais na scórna an difriocht. Anna lá de reis bhí sí thóg sin sa chéad leas an scór na úntach agus níos deis ag Shannon McLachlan meach suas na céimena agus an corn na ardach a sí ag suidir le chan meach suas a seastáin agus nach chuilte go díal goil cúpla céad duine sa chun feire ar an glas anna Cluiche feicithe acu agus feice i gcuimhse ag go baile an áras agus dhéachar risará suas na céimena a sí ar bís é seo ardach agus Shannon McLachlan ó chumann clán na ngáil agus be cúpla focail again. Agus inis ha míal nachtain chun an corran a thuairt the capt na fáinne Shannon McLachlan
Agus in is séir deire sé seo Calvíon Rory an Lou a fnacht le Shannon McLaughlin chun an chur áardach agus cócháirchas leis an Lou is siad siúd curthe Roinn Ceathair a fiche héan. An scóir Derrig an so mar se a ríist le Cluiche an Lou na buitóirí Tighearnach a cosisiúd héna Ceathair déag ag Leitrim. Annach le an Cluiche Guen fannaí léin ar sportíid Cargnáras beag Cluiche Ceannais Roinn trí a gandíomh chuma ag an tamín bhumsan sa an san fornar fada Cluiche tuairigh ar agus bíigh go maith. Kick squeed a búte grín im normí ceart céitfuil a dhéachar sin mar pás ag flud a deis ar an báid agus a dhéimse ag a gluait ar fad an son ag an Lou. Pas láimhe das im nóir eile ar fáil ach tuair fin na buinte sin íoin na brín héan mar se ag an Lou Ciara. Pasáilteach das a cosíocht álan ar fad seo hí ráistim isteach ar máide a báide bhaid aimse go dtí a tar na bháide dhéachar sin mar críoch just ná. Tinta go desacha agus a chaisianm go de. Níor dhéon mar se héan haimse ag ráis dó an imráí seo sé súr úntaach imrethe agus tá scóraimse cé pointe a Leitrim. Dó an luasa cé fós amach in si go díal ar fad sí fós maisteach ilinn chéir pontú sáitige an a scór ar fad sanna go dad. Scóir brín pointe bháin ag brín hena féin. Díimisteach pasáilta go Joe Rice héan ag Rice ar báid eile cin dhéachar sin. Sí hín do bháidí. Rísnis seans ag Leitrim is Guckian a tar na pointáid sa chluthe. Agus sin díoch cata dinta mar se tí faointe ag Heslin. Níos fearr ó Leitrim háit héanana briseteach deis ar scór pointe eile aimsiú agus an bheart dinta go anna scóirí sin ar fad. Pasáilta go deas amach agus a sí sin mithe ar sé tá snáán ar sa an muir cúil agus sin den is táchtaí. Drais ag Peil
Deis void ar icha sin mar fascadí flood Ciceanna Saor flood an Tighearnach daimse Cericín the voidí. Ian chumpór a chur gaid agus seaachmach puinte eile seo an tíú fin Tighe. Bia nafiseach har sé drasná. The trasna go dain séach buit ag boil. Ddim nóir naci le boide puinte. Agus sinní Denise McKenna chéad Pass live. Builte seach le agus scóir héin anna fuinte ar fadí sin. Agus bí sin éidir Joe Breen. Ilin Gary seo anna hic agus an puinte aimse anna hús ar fad. Agus a si Kenna steach sa chuin Joe Boyd bu sí é seo gas sí nasir citóg duine an áras. Im nóir taimhstig seo hí Rice agus ha Rice chog. Guckian. Got the Gadasca Cericín the Fuintí de buintin is ag Leitrim Cahir. Sin an gitóg san gachbát the Breen puinte bhains le Hannah Fennice. Seo chuin Rebecca Carl an citóg. Agus anna fuinte anna scóir fada é sin. Tóca go tapig trasna deis ar boid ag Egan. Ach ar yes. Ní an puinte aimse puinte bhá Egan cheapas beidir an éile. McKenna. Búilte go deasacha chu sí casta numacha cé níl náir leis a bratban anna scóir fad. É sin taobh le. Dinta go deas puinte aimse tá anna scóir fad é sin. Agus rís cech. Ilin Gare Guckian agus Ilin Gare on the Guckian Harish Gulin Lorg Boyle ar Kitóg Boyd is chéad nómat puinte ar an fiú nómat úna Pearson leimta náide mar a bhí Bruce Grabelar na blianta hen Clancy lena Kitó go híhan ar fad anna chudible le dinfa má sí gur scór aim siún so Ilin bha I'm sé cé tuirfein na puinte sin go híhan ar fad ó Giovanni héanna trí dé le Cahir I'm sé gan asca níomh Rice bí seo loach an chéad le dó héan ag Rice a chéad le builte go háda go puinte ag Rice dó a trí inis peocha suasacha bheach an stracha a sí déanamh isteach mar bheach ag cos clé agus an puinte ag Guckian agus